دم باش خوندکارین هیجا از مامۆستا حەسەنم ئەمێ ئیرۆ وانەیە چارەم ji pirtûka zimanê Kurdî refa şeşan bibin. Waneya me jî îro çîrokeke ji xwe çîrok bêtî xwe bibêjin metelok tê wateya ku bi zimanê lawiran hatiye nivîsandin nivîskar çîroka xwe ser zimanê lawiran hatiye nivîsandiye weke bûyerekê navbera du lawiran de navbera quling û rovî de çêbûye ev bûyer nivîskar bi awayekî weke pêkenokekê ji me re ravet dike. Ev çîrok jî navaroka wê çi ye? Navaroka wê quling û rovî dibin dostên hev. Rovî quling rojekê vexwend mala xwe ji bo xwarinê lê rovî quling xapand ew di rên zehmet bir taku quling westiya piştre ew bir mala xwe jêr xwarin amade kir xwarina wî jî hewdel bû hewdel jî ew jî xwarinek ji av û ar diçê dibe jêr xwarin amade kir û li ser tehtê belav kir dema quling hat ku wê hewdelê bixwe nikilê xwe li tehtê da nikilî wî êşiya û ti hewdel bi devî nebû ev jî weke çawa weke xapandinekê rovî dostê xwe quling xapand lê quling weke em bêjin çawa xwest ku tora xwe hilde xwest ku tola xwe hilde yanî wî jî rovî vexwend mala xwe ji bo xwarinê wî jî nok anî nok xist nava kulindokê de kulindok jî çi ew jî ev kundirê dirêj e kundirê dirêj vala kir û nok xist nava wê de dema rovî hat nokan bixwe zimanê xwe avêt nokan lê ji ber ku ew kwîr bû devî negiyanoka û tinok devî nebû wê demê quling hat bi nikilê xwe dirêj nokê xwe hemû xwarin û têr xwarin piştre quling çi dike jê dibêje were dostê rovî ez ê te deynim ser çengê xwe û te li welatê xwe yan jî li warê xwe bigerînim wê demê rovî hildikşî ser milê yan jî ser çengê quling difire heya astekê ku dikêje cihekî dûr cîha nema jê diyar dibe wê demê jê re dibêje ev çengê me westiya ez ê te deynim ser çengê xwe din dema rovî tê ser çengî wî quling çengê xwe ditewîne û rovî tê xwarê yanî bi awayekî Kurd ev navaroka çîrokê ye niha jî em ê çîroka xwe yan jî waneya xwe bixwînin piştî wê jî em ê xalê xwe ê waneyê yek bi yek çareser bikin pirtûkê xwe vekin ser û pela hîjdehan pirtûkê xwe vekin ser û pela hîjdehan em ê dest bi xwendinê bikin quling û rovî rojekê ji rojan quling û roviyek dibin dostên hev rojekê rovî quling vexwend mala xwe ket pêşiya quling û ber bi malê ve çûn xwe divê kunê re kir û dibin vê diriya din re çû ta quling westiya û nîvê pirtikên wî weşiyan gihiştin ber kuna rovî bi lez û bez hewdelek çêkir vala kir ser tehtê û got defermo dostê min em bixwin quling hindî nikilê xwe lê tehtê da nikilî wî êşa û piça hewdelê bi devî wî neket neçar ma pesnê yezdan kir û got min têr xwar piştî demekê quling rovî ji bo xwarinê vexwend mala xwe rovî ket pey quling û çûn cihekî bilind çend libên nokan avêt binê kulindokê û got fermo dosto rovî hindî zimanê xwe li devê kulindokê da nokek bi devî wî neket neçar ma xweda pêş û pesnê yezdan kir û got min têr xwar quling bi nikilê xwe yê dirêj tik nokên xwe hemû xwarin quling ji rovî re got dosto were ser çengê min ez ê te li cih û warê xwe bigerînim rovî baz da li ser pişta quling û quling firî û bilind bû carekê ji rovî pirsî rovî tu çi dibînî rovî
جیهان رونیه هر دری دبینم باجار گند دشت چیا و دارستان قلنگ فرک دن لخدا و بلند بو دیسا پرسی دوستو تو چی دبینی؟ روی جیهان وکه تارا بیجینگی خویا دکه قلنگ دوستو اف چنگی من قرمی خو بده سر چنگی دن دما روی خواست خو بده سر چنگی دن قلنگ چنگی خواطوان او روی کت لهوایی دگوت سید کevim باد کevim لسر کرکی ملا دکevim وی اوایی ام خوندنا وانه یا خواه بداوید کن وکه کوم خوندی یعنی بویرک دنافبرا دل اوران چی بویا شخوا اف بویر نگنگازه کو چی بمش پرکو لاور تجارنا آخوین وقت بیشه اف بویر دنافبرا لاوران چی نابلی نویسکار وکه چیروکه کی رافت که وکه درسه کی یعنی هر دم اف چیروکی وی اوای ال سر ناوی لاورا وکه درسه کی وکه شیرته کی تیدیه اف شیرت چیه جمره دیار کرن چاوا کسی کو حوالین خود خاپینه کسی کو حوالی خود خاپینه وکه میناروی تجاری بسر ناکوین هر دم یعنی ان بیجن راستی کی او راستی تی دیار کرن تجار خاپاندن مروف ناگهینه ریا راست ناجی میورن سر پیوین خواهی نو پیوین کو مرد وانه درباس بو امواته وان ناستاکن امیشی رو بکن دەستپێکی هەودەل ئەو خواردناک و ڕۆڤیژ قولنگ را چێکردبوو هەودەل مەگۆ چییە؟ ئەو خواردنە یانجی خواردنێکە ji av û ard çê dibe. شخوا کلندوک جی وکه کوم دیار کرد چی او کندری دریج کندری دریج هاجی وکه هر جار امی رامانه که بنگهین جوانه یا خود درخن وکه هر جار امی رامانه که بنگهین جوانه یا خود درخن وانه رامانا بنگهین جوی وانه اشخال گوری ما نافرو کاوی شیرو فکر یعنی ام دکارن بیجن د چیروکان ده بتایبتی د چیروکان ده رامانا بنگهین چیه او شیرتا گو هر دم ام جی چیروکی دردخن شخوا وکما خوان شیرتا کو ام جی وی چیروکی دردخن چیه مگو دما کسک حوالی خواد خاپینه او تجاری بسرنا که تمی داویاوی بنکتنه یعنی ام دکارن وکا رامانه که بنگهین وی آگاهیه بنویسن خاپاندن تجار مروف ناگهینه ریا راست نهاجی امی ورن سر پرسین وانه سی پرسل جمع هنه امی وان بخوینن اروها امی جی برسوا وان سر دپی بنویسن پرسای کم دبیجه روی چما قلنگ دناوا دریان رابر روی چما قلنگ دناوا دریان رابر شخوا لگوری مخواندی کارن برسواوی چی بنویسن جبو کو بوسته جبوکو بوسته یعنی اوجی یک جه خاپاندنین روی بون او دبن دریان رابر جبوکو بوسته پرسا دویم بیجه چما قلنگ نو کرن کلندو که ده چما قلنگ نو کرن کلندو که مدی دست پی که روی چکر روی هودل سر تحتی والا کر وی دمه قلنگ نکاری بو بنکلی خواه وی هودل سر تحتی بخواه جبر وی یکیجی قلنگ چکر قلنگ نو خست هندره کلندو که ده شبوکو زمانی یعنی دوی روی نگهیجه و نکاری با بخواه یعنی ام وکه برسم تکارن وی بنویسن جبوکو زمانی روی
نگهیجن و کان. پرسامه داوید بیجی چه چما قلنگ روی آوید. چما قلنگ روی آوید. شخوا اوجی یعنی او بیجی برسوا و دیارش برکو دسپیکی روی او خاپاند و دمی ویجی خواست تولا خوا جروی هلده. یعنی هم دکارن بیجی وقت برسو جبرکو دسپیکی ده روی او خاپاند. جبر کود دسپیکی ده روی او خاپاند. وی اوایی ام برسفا پرسی خوشی بداوید کن هاجی امی ورن سر خالا خویا داوید ویوانه ده خالا ریزمان خالا مجیرو بناوی تیپین کلجاندنی چیه و ارکیوی چیه و چما تیب کار آنی. اشخوا ام زانن زمانی کردی ده تیپین دنگدیر هنه و تیپین دنگدار هنه. تیپی می دنگدیر جی 8 تیپن. چه بون او تیپی می دنگدیر؟ ای او. اف هر 8 تیپین دنگدیرن. دزمانی کردی ده ریگزک هید بیجه اف هر 8 تیپین دنگدیر نابا کو لپی هفورن. دزمانی کردی ده اف 8 تیپین دنگدیر نابا کو لپی هفورن. شخوال هن روشن وی جودا هنه دبکو لپی هفورن لی وکا زمانی کردیه رسن اف 8 تیپی دنگدیر نابا کو لدو هفورن. نهال بيد الجمع روشن جي وككو مجود ممكن دي تيبين دنگدير البي هفورن لفيدا ام تشدكن دبكو ام تيبكي دفيكو ام تيبكي دنا برا واندا بنفيسن كوان حردو تيبين دنگدير جهه فقطينن شبر وككو مجودي تيبين دنگدير زماني كرديده نابكو لبي هفورن امي ميناكه كي بنفيسن جبوكو بهتري خو ورا تيكشتن دسبيكي تيبي ما يدنگدير اون تيبا يا تيبا و تيبا ها اف حرسي تيب تيبين دنگدير اف حرسي تيبين دنگدير اميناكي كي بينن دما ام دبيجن امی دسپیکی میناکه کی نه تیپک دنگدیر بینن پیشتر میناکه کی سر تیپا دنگدیر بینن دما ام بیجن پاراستن اگر ام و پیوا ولات وگریدن ام بیجن میناک پاراستن ولات پاراستن چه پاراستن ولات ها اگر ام وان هرسی اندامان بگهینن هف وان بکن هفوکک امی چی بیجن؟ امی بیجن پاراستنا ولات لویده اف تیپا بورین اف تیپا هات لگل تیپا نه هات نویساندن پاراستنا ولات نه اگر ام بیجن آزادی لشونا پیوا پاراستن آزادی ام تخوازن بیجن آزادی ولات لوی نه اگر ام لیسا لگوری وی او ای مشن دویکو ام تیپا پشتی تیپا یا بنویسن بورین تیپا دویکو ام پشتی تیپا بنویسن لوی دل جمع تیپا دسپیکی تیپا دنگدیر تیپا نه دنگدار بو وی دکت پرس گریکتنه تیپا دنگدیر پی تیپا دنگدار تین ویساندن لین حال وی دل پیوا آزادی ده تیپا آجی دنگدیره و تیپا ایجی دنگدیره لوی ده امی چپکن امی وی آوایی بنویسن آزادی ولات شاشه چما شاشه جبرکو تیپا دنگدیره و تیپا دنگدیره نها امی الفر چپکن دویکو ام تیپکی لور بنویسن اف تیپا گون ور بنویسن و یک جی تیپین کلجاندنی به و
ويك جي تيبين كالجاندني به اف تيبين كالجاندني قوما دسبيكي بحثا وانكر جبوچنه جبوكو دما دي تيبي دنگدير البي هفورن امي وي تيبا كالجاندني دنابرا واندا بنویسن امی تیپا کلجانه نابرا وانده بنویسن هاو که وی میناکه ام نکارن بیشن آزادی آولاد یکسر امی بیشن چه آزادی می تیپا یاد نابرا وان بنویسن و می دینن ولاد آزادیا ولاد آزادیا ولاد آزادیا ولاد میناکه اگدن دما ام بیشن ری دما ام بیشن ری اگر ام بخوازن وی پیوا هان به پیوا گند وگریدن ام بیشن میناک ری گند ری گند لویدا دیسا می تیپا ورم پیوا ری را بنویسن لویدا ده تیپا ای دنگ دیره و تیپا دنگ دیره امی چاوا بنویسن امی بنویسن ری می تیپا یا بنویسن پشتر امی تیپا بنویسن و امی بردوام بکن ری یا گند ری یا گند وی آوایی ام تیپی خواه یک کلجاندنی تیپی خواه یک کلجاندنی بکارتینن میناک اگدن دما ام بیجن ستو پیوا ستو اگر ام بیجن ستو ای داری یعنی ستو ای گلی ستو ای داری ام بنویسن الویدا امی تیپا ای بتیپا بپیوا ستو را بنویسن الویدا او و پیوا ای هر دو دنگ دیرن ام نکارن وان پیها بنویسن امی چی بکن دیساجی امی تیپا که کلجاندنی نافبراوان ده دینن اوی ببچاوا ستو می تیپا و بنویسن و امی نویسادنا خو بردوام بکن ستوی داری ویدا که تا آستنگی نما چید ده یعنی ویدا تیپا دنگدیر تیپا دنگدار تیپا دنگدیر دو تیپی دنگدیر لپی هف نهاتن خوندنامه هیساند به ام بیجن چه ستوی داری ام کارن میناک اگدن جی بنویسن دما ام بیجن میناک رفا دو ام زانن جماره که دما ام بیجن اف رف ام اجمارتنا وی بیجن ام نجماره وی بیجن ام جمارتنا وی بیجن کی جان رفه ام بیجن رفا دو ویدا کی ام چلی زیدت کن قرطافه ام لی زیدت کن اف قرطاف جمارتنا دما ام هجماري خود جميرن ويدا كي ام في قرطافي لي زيدت كن هذا الجمع تيبا و تيبا حردو تيبين دنگ ديرن ام نكارن وان بي هاف بن فيسن امي بيجن چه رفا دوام شو ام دكارن بيجن رفع دوام جي وام دكارن بيجن رفع دويم جي يعني ممكن ام تيبا واجدين ممكن ام تيبا ياجدين ام هر واحد كارن بيجن رفع دويم ام دكارن بيجن ستويه داري يعني نا تاني ام دكارن تيبا وادين ام دكارن تيبا واجدين ام دكارن تيبا ياجدين شو تيبا هاد گلک پیوند تیپ کارانی تیپا ها گلک پیوند تیپ کارانی دم ام بیجن میناک رونا هی ام میناک کلفر بنویسن دم ام بیجن رونا هی او خوا اف پیف او بشکه و اف تیپا ای او جی قرطافک ساس کره او جی بشکه لویدا که بنگها پیوی اف رونا و تیپا ایه لویدا که ام چیدکن ام تیپا که دنگدیر
تیپێک کەلجانێت خنا بەرەوانش بۆکو هەردوو تیپێن دەنگدێر نەیەن پێی هەب ئەم دکارن تیپایاژی بنویسن ئەو دبنگەها خۆ دە تیپایایە دبێ ڕۆنایی لێ تیپا هەم دکارن شونا تیپایاژی بنویسن میناک ڕۆناهی میناک مرۆڤاهی ئەم دکارن عینی ئەف میناکژی دەمان بێژن ئازادیە وڵات ئەم دکارن بێژن ئازادیها وڵات تیپا هات بردژی ئەم دکارن بنویسن لێ پر نایە بکارانین تیپا ها پر نایە بکارانین یعنی دەما ئەمژ کەسێکی vê peyvê tîpa ha jî têxînê mumkin e tiştekî wek bêje cara yekem ser wî re derbas dibe tîpa ha ji ber ku gelekî nayê bikaranîn bêhtirî xwe em tîpa ya bikartînin tîpa we em bikartînin ev ji bo tîpê me yê keljandinê jî tenê dikarin weke şîrovekirnekê vê bêjin em ê dubare jî bikin careke din me got di zimanê Kurdî de cema heş tîpê dengdêr hene ev heş tîpên dengdêr nabe ku di nivîsê de li pey hev werin nabe ku di nivîsê de li pey hev werin û xwendinê jî astengiya xwendinê jî de çê dikin ji ber vê yekê dema di tîpên dengdêr li pey hev werin hin rewşin jê dema em hevokê xwe dinivîsin mumkin e di tîpên dengdêr li pey hev werin di vê rewşê de em çi dikin cema tîpên keljandinê hene ev tîpên keljandinê erka wan çi ye erka wan ku em dema ku di tîpên dengdêr werin li pey hev em vê tîpa keljandinê navbera wan de dinivîsin tîpa keljandinê navbera wan de dinivîsin ji bo ku van her du tîpên dengdêr van her du tîpên dengdêr ji hev veqetîne ji xwe me got tîpê me yê dengdêr wa ya û ha ya ev her sî tîpana em wan navbera tîpê dengdêr dinivîsin ji ber vê yekê bêjin tîpên keljandinê weke ev mînakî ku me li vir rêz kir dema em bêjin azadî a welat tîpa î û a tîpeke her du tîpên dengdêrin nabe ku em wan li pey hev binivîsin em bêjin azadiya welat rêya gund stûyê yan jî stûyê darê refa duwem yan jî refa duyem ronahî yan jî ronahî ji xwe tîbîniyek heye çima yan jî weke pirsekê çima ji hemû tîpên Kurdî me ev tîpên ha we ya me karanîn çima me jî yani jî sî û yek yan jî heger em tîpên dengdêr ji nav wan veqetînin dimînin 23 tîpên Kurdî çima ji van her 23 tîpan me tîpa we ya û hev karanî ji xwe bersiva wê çi ji ber ku ev tîp dengê wan nêzî dengê tîpên dengdêrin em çawa em bêjin nêzî tîpên dengdêrin nema em bêjin î û ê ev her du tîpana em bala xwe bidênê dengê wan nêzî dengê tîpa ya yê î ê em bala xwe bidênê î yê î ya bibûrînin î ya ê ya dengê wan nêzî hev ji ber vê yekê em tîpa ya bikartînin em werin vê de jî van her du mînakan stûyê darê û we em bala xwe bidênê dengê wan nêzî hevin ji ber vê yekê jî em vê tîpê bikartînin yanî me got ev tîpana çima hatine bikaranî ji ber ku dengê wan nêzî tîpên dengdêrin dengê wan nêzî tîpê dengdêrin yani em dikarin bêjin heya astekê tîpin nîv dengdêrin yani dengê wan û ê dengdêr nêzî hevin ji ber vê yekê em wan bi tîpên dengdêr re bikartînin ji xwe me got erkê wan çi erkê wan ku tîpên dengdêr li pey hev neyên vî awayî em xala rêzman jî bidawî dikin her wiha jî em waneya xwe bidawî dikin spas ji bo temaşekirinê bimînin kêf û xweşiyê